So, atong paminahon ang dictation. Listen and write the correct answer. This is padasugi. This is dictation and writing. Libog na. Okay, let's hear it from 5. audio. 듣고 써보세요. 1. 나, 나, Na? 나. Wait a minute. 2. 비, 비, 비. 3. 나무, 나무, Nam. 나무. 4. 머리, 머리, 머리. 5. 사자, 사자, 사자. 6. 여자, 여자, 여자. 7. 포도, 포도, 포도. 8. 휴지, 휴지, 휴지. 9. 아버지, 아버지, 아버지. 10. 어머니, 어머니, 어머니. 11. 마스크, 마스크, 마스크. 12. 라디오, 라디오, 라디오. Okay, mao na siya ang dictation. So, nakaapas ba mo? Kung wa mo kaapas, you can play back ha. Kay madiretso na ko. Na ako yung mga sayup na pronunciation, I'm sure. But this dictation will give you hint kung unsay mga saktong pronunciation. Okay? Magkaiba ang Korean at saka ang hilaw na Korean na ako. So, atong tanaw ng ato ang answer. Ang atong answer, mao ni siya, o atong paminawon again ang audio. Okay? 5. 듣고 써보세요. 1. Na. 나, Na. 나. Na. Ano yan? 2. Number 2. 비, 비, Ulan. 비. Ikan sa kalangitan. B. 3. 나무, Namu. 나무, Namu. 나무. Namu. 4. 머리, Mori. 머리, Mori. Mori. 머리. 5. 사자, 사자, Saja, the lion. 사자. Saja. 6. Yuk. 여자, Yoja. 여자, 여자. 7. 7. 포도, 포도, Pudo. 포도. Pudo. Ano ang saktong pronunciation? 8. Huge. 휴지, Huge. 휴지, Huge. 휴지. 9. 아버지, 아버지. 아버지, 아버지. 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 10. 10. 어머니, 어머니. 어머니, 어머니. 어머니. 11. 마스크, 마스크. 마스크, 마스크. 마스크. 마스크.
12. 라디오, Hmm. 라디오, Radio. 라디오. So, sayup ko no sa akong radio. Radio. Kasi radio. Radio pala. Okay. Ang mask food, ang pronunciation sa English is mask. But sa Korean is pina-emphasize ni siya ang ke. Mask. 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 Radio. 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 Okay. So that is our dictation and answer.